Ashamaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota tiyyaa yooyyaa harka fuune isiniin jirtu bakka jiraattan hundi keessanuu har'a waa'ee imsishaa fi waa'ee maakii irratti odeessa isiniin jira. Wanti nuti irratti odeessu immoo waa'uma jaalala isaanii malee waa jaalala biraa miti jechuudha. Imsishaan ni beektanii bareedaadha. Beqa dubara baay'eetu hawwaa ture jechuudha. Dubara baay'ee jaallataa, dubara baay'ee beqa otoo jireenya imsishaa faana jireenya dhaabanii namni imsishaa faana jireenya dhaabuu fi jibbu hin jiru isiniin hin jedha. Shaamarran beqa jechuun shaamarran tidaarii jireenya bultii hin qabanne tokko imsishaa namni barbaadu nama baay'eedha. Maaliif imsishaan bareedaadha. Qumatillee ni qaba, malkillee ni qaba jechuudha. Innaa akkasumas immoo akka carraa ta'ee baranni bara 2025 keessa maakii oroo kan jettu tiktokiin ishii jechuudha. ዩቱብን ሽሞ ኢምስሻ እንደ ማኪ እንደ ኢምስሻ የሚል ነው የነሱ ዩቱብ ማለት ነው። እና ዩቱባቸውም ሄዳችሁ መጎብኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ስራ እየሰሩ ነው። ጥሩ ስራ እየሰሩ ነው። በዩቱብ ላይም እየሰሩ ነው። በቲክቶክ ላይም እየሰሩ ነው። ቲክቶካቸው ሚሊዮን ገብቷል። አሁን እሱ የረመዳን ወቅት ጊዜ ሐረፋ ጊዜ ማለት ነው። እሱ የምኖረው ፈረንጅ አገር ነው። እሷ ደግሞ የምትኖረው እዚህ ግብጽ ነው፣ ካይሮ ማለት ነው። ከሷ ጋር መጥቶ ነበር ማለት ነው። አበትባል ጊዜ አበትባል የሙስሊም አበትባል ጊዜ መጥቶ ነበርና እዛ ነው የተገናኙት ማለት ነው። ከተገናኙበት በኋላ የነሱ ላይቭ ሰው ሲጎበኝ ሲሄደው እሱ እንደጋጣሚ ሚሊየን ገብቷል ማለት ነው። ቲክቶክ በቲክቶክ ሚሊየን ገብቷል። በዩቱብ ደግሞ ወደ 100,000 ምናምን ደርሷል ማለት ነው። አሁን ሰሞኑ ሄጄ አላየውም፣ 100 መገባቱም አይቀርም ማለት ነው። እና ማኪም ደግሞ እንደዚህ እሷም ጥሩ ሰው ናት። በቃ የኦሮሞ ታዋቂ የሆነችና የኦሮሞ አጋዥ የሆነችው እሷና እሱና ብዙ ሰዎች የመሳሰላችሁ ሰዎች አለ እና ስለዚህ አሁን ትንሽ ከሷ ጋር ይቋል። እሱ ወደ ፈረንጅ አገር ተመልሷል ማለት ነው። እሷ ደግሞ ካሮናት አለችው። እስከ ሁሉ ነገር አስተካክሎ ወደ እሱ መሳብ እሷ አዝናትና እሱ ደግሞ ወደ ስራ ቦታው ተመልሷል ማለት ነው። እስከ 1 ወር ከሷ ጋር ቆይቷል። ወር በላይ በሆነ አይቀርም ማለት ነው። አሁን ደግሞ ከሷ ጋር ከተራቀበት በቃ እኔ ሂዳ ገባው ያለ ነው ዘፈኑ። እኔ ዘንድሮ ሂዳ ገብቻለሁ፣ በጣም ነው ልጅቷን የምወደው፣ ወድጃታለሁ፣ በቃ ሂዳ ገባው ያለ ዘፈኑ የሙዚቃ ዘፈን እንዲህ ነው ብሎ የሚጨፈረው ማለት ነው። ይሄ ልጅቷ በጣም ስለወደድኩት ከሷ ጋር መራቅ አልቻልኩም ያለ ነው ማለት ነው። እና እኛም ደግሞ በቃ አይዟችሁ በርቱ፣ እሷም ትመጣለች፣ አንተም በስነ ስርዓት ጠብቀው እና ብለን ነው የምንመክረው ማለት ነው። እና እኔ ደግሞ እናንታችሁ ሁለቱም የማኪና ኤምስሻ የማደንቀው በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው፣ አደንቃለሁ። በቃ ኡሩሩ ናቸው። ምንድን ነው ባላ ጠፋብኝ አማርኛ ሰበሳኔቲቭ ጥሩ ሰዎች ናቸው። እና ለምሳሌ ማኪ ብዙ እዚህ ሚዲያ ላይ የቆየች ነው። በረጤራቲ ሚዲያ ከነራት ወርከባቄ ቱርቴ እና ከናፉ ኢሽን ኡመታፍሌ ፋይዳ ቡስቴቲ ኦፊፍሌ ፋይዳ ቡሰቴቲ ጀቹን ማል ፋይዳ ቡፈቴ ኢንተልኩን ዮና አንጀተኒ ፋይዳ ኢሽን ሚዲያ ከነረት ቡፈቴ tokkoffaan tiktookii kun erga dhufee namoota baay'ee jechuudhaan birrii miiliyoonaa kan qoxxore jechuudha. Geemii taphachuudhaan qaxaroo geemii taphachuudhaan leenci 10,000 gadi laqqaqame 10,000 katalaqqaq erga gadhiifameen booda bakka hundumti isaanii miiliyoona qoxxoraniiru jechuudha.
imsishaanis miiliyoona qoxxoreera ishiinis immoo nama miiliyoona gadi qoxxore miti kanaafuu kan jarri lamaanuu laafuu miti cimoodha isiniin jechuu barbaadee kananii innaa kanaafuu kanaaf nani adanna qadhaa yookiin immoo nan dinqisiifadha jechuudha dinqisiisa nama isaan nama tokko keessaa ani nama maatii fi imsishaa dinqisiisatu keessaa ani nama tokkodha jechuudha. Kanaafuu jabaadhaa itti fufaa akkasumattiin siniin jedha mee xiqqoo muuziqaa inni itti banatee hidaa galee baranaa kan jedhu kana mee daqiiquma tokko nuti sinii bana jabaadhaa dhaggeeffadhaa. እና hirrooba na qorrachiisa jedhaa jira jechuudha. Bakka maatii of biraa dhabe maatii of biraa dhabe qorratee jira cinqamee jira kunoota akkuma silaaltan kana cinqameera. እና kanaafuu bakka maal goona reega jabaadhu jennaani mataa qabate jechuudha. Way daansee ni barana jedha gara bisiniin jedha kuno akkatti ni cinqamaa jiru siniin jedha ishiin biran jirtu to isheen bira jiraatte inshallah hin sirbuyyuudha gadi bahee bar sinii galteen dubbiin to bira jiraatte gaduma bayeetuun dubbatu bargurba akkasidha siniin jedha. እና waan baay'ee namatti toludha waan baay'ee nama gammachiisudha namni wal jaalate nama gammachiisa namni jireenya isaa tidaarii isaa dhaabbate nama gammachiisa. Akkasidha sinillee jabaadhaa siniin jedha ulfaadhaa hundi keessanuu galatoomaa. እና akkas fakkaata nama tokko dirqama adannaqachuun yookiin immoo dinqisiifachuun waanuma jiru waan ta'eef ani baay'een dinqisiifadha jechuudha. Imsishaa baay'een jaalladha maakiillee akkasuma baay'eetiin jaalladha. Inni akkasumatti nuuf jiraadha yaa ilmaan Oromoo keenya jabaadha uummata keenya nuuf jajjabeessa bakka rakkatanitti nuuf gargaara siniin jedha. Uummanni baay'ee sin jala jira waan baay'ee sinirraa eegna waan baay'eedha jechuudha wanti nuti sinirraa eeguuf jirru isinis immoo wanta nuti sinirraa eegne hojjettanii akka ifaan baastan sin gaafanna siniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa siniin jedha.